Tanang magsaulog, sinulog. Senyor ng Lolo Kini, Senyor ng Lola Kini, Sinulog. Senyor ng Nanay Kini, Senyor ng Nanay Kini. Sundan ni Ibalagay, ako'y atong dugog. Sayo nga gipalis sa paglihok sa sulog. Mga G.O. panampit, alang sa Santo Niño. Ihalad ang kinabuhi, ang malipay pang Ginoo. Sinulog, isagit at kusog. Senyor, Senyor, Tanan magsaulog, sinulog, isagit at kusog. Senyor, Senyor, Tanan magsaulog, sinulog. Senyor ng Nanay Kini, Senyor ng Manang Kini, Sinulog. Senyor ng Tio Kini, Senyor ng Tia Kini. Naligatan ng katawhan sa libog kalibutan. Apil ng mga langyaw sa atong pagsaulog. Naligaw sa pagsaulog sa mga pasundayan. Magiay ka sa pagtambol, kinibot ng panahon. Sinulog, isagit at kusog. Senyor, Senyor, Tanang magsaulog, sinulog, isagit at kusog. Senyor, Senyor, Tanang magsaulog, sinulog. Senyor ng Lolo Kini, Senyor ng Inday Kini, Sinulog. Senyor ng Ulo Kini, Senyor ng Nako Kini. Sinulog. Ha! 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 Senyor! 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 Sinulog, isagit at kusog. Senyor! Senyor! Tanang magsaulog, 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 sinulog, magsaulog, Senyor! karong sinulog, Senyor! magsaulog, Senyor! sinulog, Senyor! magsaulog, Senyor! karong sinulog, Senyor! magsaulog, Senyor! sinulog, isagit at kusog. Senyor! Senyor! Tanang magsaulog, 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 Mayapayabak po kaya katamungan at syuta na po king katlo ng Domingo ng buwan kapag masusyan po king kapiesta ng Santo Niño. Pakyabetala po king kaya katampanalangin ring makatuking intention. Para king kapasalamatan ng ding lectors and commentators, charismatic group, Gemma Samya, Demi and Tita Lansangan and family, Richard and Jonah Yumul, Nympha Agapitoong. Para king kayang kebaitan at malagwang kapaldanan, Chopilo Ferrer. Para king special intention ng Carlo and Christine Ariem, Christian Edward Anisiete, Jenny Magbuhos. Para king kaladwada ring makatuki, Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, Lambert Carlson, Clarence R.M.,
Russell James Canlas, Domingo and Adelaida Canlas, Ener Mabaga, Narciso and Rosa Badoy, Isaias Badoy Sr., Dean Fax, Leonardo and Alfredo Deirit, Jose and Potenciano Espino, Margel Mateo de la Cruz, Amanda Dizon, Jose Capis Sr., Trinidad and Teresita Capis, Reynaldo and Maria Paz Capis, Arnold and Liana Capis, Bonifacia Espinosa, Mario Reyes, Emilio and Angelina Napatal, Virginia and Francisca Gordon, Milagros Cosi, Demetrio and Maria Gutierrez, Clarita and Elvira Gutierrez, Federico and Candida Torrio, Crispin Estelita, Ener, Raul and Vener Mabaga, Sara Caparas, Abrelia Balinas, Carlito Laher, Pantaleon Remedios, Catalina and Rodel Villarin, Alberto Ubas, Amanda Dizon, at Ding Sablang Kaladwa, Kim Purgatorio. Alakad tamo po makyabe, kindalit a pamukulat.
Kinilaginingig pa, painganak, ang poing banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ating lugod na ring Diyos, ating pamikagum, king banal na Espiritu, parati ang manatili, kay kayungan. At kaya ka ang timurin. Hiningal dong ay ti, metong yang maulang, aldo kaya katamo, lalong-lalo na kaya katamong Pilipinong Katoliko, uling hiningal dong ay ti, pagselebran tayo ang kapiesta ng Santo Niño, ang kapiesta na ning anak kay Jesus. Ing anak kay Jesus ay ti, bistaman ya, Diyos siya, may katawan niyang tao at may kisawa siya kay katamo. Para itaya kabut tangalan, nune itamo pakyapusan taya, kingkayang kalukan ampong kapagkumbaban. Kaya ing tandaman ta, king katamong ebanghelyo, nino ing pe kamarangal, dili king kayarian ng Diyos, at pe pakit ni ing ginu ing metong anak. Nunge kayo magbayo ugali, kalupan ning anak ay ti, kayo miras karin king kayarianing banwa. Si Shantala rin katang kasalanan, manyat ang kapatawaran king ginu, batang maging karapat dapat magmasusi, kaniting banal ay Eucharistia. Ginoong Yesus, metong kake kami, balo mo ing may na kami, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Yesu Kristo, pianintun mo ring mapagkumbaba at ding kalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoong Yesus, sa intindihan mo kami, otang mapagal kamit masisira lub, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Diyos, sumayupayang tutu pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Kayapan, maring taong kanya ilogloban, pupuryan da ka, maksanan da ka, pupuryan da ka, tanda ka, maula mong ligaya, Diyos Korderong ng walay paya. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Jesu Cristo, in Diyos, amiyak na ikang nilalako, in kasalanan niyato, ikang nilalako, in kasalanan niyato, anuing panalangin, kang nilalako, king mananig pa.
Diyos katasan, Yesu Kristo, kagamitan Spiritong Banal, kaya ng Diyos na ipa. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos, sa ikpami, ing bugtong anak mo, akilala miya sana ng antimong Diyos, agyang busan ling kalukan, ling pangataw na, at samban miya, antimong ginuming lubos mayupaya, lipat ning kainaning kamusmusana. Atulara miya sana kambe daring puso ming mangat mong katapatan, saupan mo kaming tanggap matula, king pamagari na pusalmi, kambe ning aligaganing metong amusmus, at pangaintuliran mo kami sanang tanggap king abla sa pengako mo, karing mapagkumbaba, itiaduan mi kay ka o Diyos, king kapamilatan ni Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, king kametong aning banalay Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Pamamasang iba't kay libro ng Propeta Isayas. Minakit lang sulong maragol ding taong linakad king dalumdum. Minuknangan laking karinan a madalumdum. Dapot ngeni ing sala sa slagya karelangan. Maragol atula ing benye mo karela, o Gino. Meging maligaya ing bira king uli mo. Matula laking mayap adepat mo karela, antimoing tula daring tao. Ning titipunan daing pupul, daom ning pirarakayan. Daing pivanjan asasamsda. Uling ing paud king batal dakeka, yang leko. At pati na ing tambayok karing karelang pago. Ika o Gino, ing sinambat king bansa pinalimusta at migsamantala karingkekang memalin. Simbut mula antimo ing paman, yabot mo karing sundalos ning Midyan. Kanitang milabas sa panaon. Ding butas daring sasagupang kawal at ing uniforme rang mingas ng daya. Ing api yang tumampos karela. Uling mibayit yaing anak para kay katamo. Ing mitong anak alalaki miebe yake katamo at yaing maging pamuntok tamo. Mayaos yang makapangmula lang talausok, mayupayang Diyos alang ang gaiba, prinsipe niyang kapayapan, ing makamal ng upaya manatiling daragot. King kayaryan na manatili ing kapayapan. Manibalaya bilang kalili ng aring David, at manumlumpakan ing upaya na king mayap at matulit. Manibat ngeri angga naking kapilan paman, eti nga daptan na ning ginong mabiyupaya, ing amano ning Gino. Salamat king Diyos. Karing sablang sikoti ning yato, ikit da ing magligtas ng upaya ning Diyos. Dalitanan niyang bayong dalit ing Gino,
uling ning makapagmulala ng depatan. King sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe kayang kimtan. Kote ning yato, magligtas ng upaya ng Diyos. Pisyag ning Ginoo ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pepa kilala ng tune. Ing pengako na king balen ning Israel, ena kelingwan. Karela, mitmo yang lugod ampong katapatan. Karing sablang sikote ning yato, ikit dayng magligtas ng upaya ng Diyos. Ing tagumpe ning Diyos, ikit daring sablang tao ning yato. Dalit ka, king Ginoo, uling masaya ka. O metong yato, puryanye kambe ning dalit at kulisak ning tula. Karing sablang sikote ning yato, ikit dayng magligtas ng upaya ng Diyos. Midalit kayong kapurian, king Ginoo. Manigtigan kayong lira, tsupanyo ring trumpeta at tambuli. At kulisak kayong mitmong tula, king Ginoo at ari tamo. Karing sablang sikote ning yato, ikit dayng magligtas ng upaya ng Diyos. Pamasang iba't ang sulat ng San Pablo karing taong Efeso. Pasalamat tamo, King Diyos at ipaning ginutamong Heso Kristo. Uling pekoloban na katang kanuwanan at iba't kimbanwa. Pauli ni kay katamong pangayagom kang Kristo. At uli, niting pangayagom tamo kang Kristo. Pinili na katamo, baya pa milalang ingmetong ketawan. Ban maging banal tamo at alang kapintasan arapan na. Ulining lugod ng Diyos, talaga na naing maging anak na katamo, king kapamilatan ng Heso Kristo. Itiya, parasan at kapurian. Burian taya, ulining maragul ng ganaka kay katamo, king kapamilatan ng kayang pakamala na anak. Uli na niti, manibat kanitang abalitan ko, intungkol king kay kayong kapanaligan king Ginong Diyos, at ing kay kayong lugod ka rin sablang banal. Ala nang patugot, ing kana kong pamipasalamat, king Diyos para kay kayong. Iyayabera kayo, king kana kong pamasalamat, adwan ko, king Diyos ni ginutamong Heso Kristo. Ing marangalaig pa, king ipagkulog ne sa kay kayo, ing spiritong babye, kasyanan kay kayo at pakilala king Diyos, ban lubos siyang abalo. Ipanalangin ko, king aslagan na lasa, ning Diyos, ting kay kayong kaisipan, ban nabaloyo, ing kapanayan na kay kayong kayaos. Nung no, ante karakal at egolan, impingakong babye, karing banal. Ing amano ning Ginoo. King parangalan ning maya pabalita. Adi Jesus, sinulong ya kimbiluan at grasya at edad. Antiko, kinob bantupad king kaburian ning igpa. Nung makanano na akong tinubod, makanyanda kayo namang tutuburan.
Hingginu manatili ke kayo. At keka antimuri. Pamasa king maya pabalita agpong kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King oras sa ita, lepitan di lagad, Jesus, kukotangda, nino ing peka marangal dili king kayarianing banwa. Inya minaw siyang metong anak kamalati, telakad ni king arapanda at ngana. Tandaan ninyo iti, nung kayo magbayo gali, at maging kalupa daring anak, kapilan man kayo milub king kayariana ning banwa. Inya ing peka maulang dili king kayarianing banwa, yapi itang biyasang mapagkumbaba, at maging kalupa ning anak iti. Nino man ing tatanggap matula king antikaniting anak, alang-alang kanako, ako ing tatanggapana. Pangilagan yung lilibakan ing betong kareng mga lating deti, uling sasabihan ko kay kayo, dingangiles da karing king banwa, at tilo kapilan man king harapan ing ikpakong at banwa. Uling anak ning tao dinatangya, banalang iligtas ding may bating. Ing maya pabalita ning kay katamong kaligtasan. Kapuryan keka o Kristo. Maya payabak po kay kayungan, May payabak. at itamo po, pasalamat taking apong Ginoo, kaniting binyen ng kalamayti, ing kapiestana ning Santo Niño. Viva Pit Señor! Okay, nanong beri ng sabihan ditang Pit Señor, sagpit Señor, o mamaos kay keka o Ginoo. Call to the Lord. Nanang siya sabi, nitang kukulisak dare Cebuano nangini pagselebran dya mo naman ining kapiesta na iti. Happy fiesta kay kayong ampo. Okay. E naman po fiesta nga pong Santo Cristo. Nune, balang basilika, balang katedral, balang pisamban, balang bisitas ngini nga do nga iti itamo pagselebran taya ing kapiestana na ning Santo Niño. Our model is a child. Patse po, darandaman tayong salitang model na ano po yung isipan tamo. Aret ang commercial model na kakita mo po tang manalbeta mong TV. Reta pong endorser a produkto. For example, o sabon, shampoo, pampalago. At deti, iliwala mo po ritang model, kakita mo kareng commercial king TV, pati po ritang print ads model. Detang pakaletrato, nakakita mo minsan king dalan na ila mag-promote lang produkto. O kaya retang model, nakakita mo, nakabud na lulwal, pota pong ita mo, manalbetang Facebook, o kaya manalbeta mong YouTube. Nanuwaring beri ng sabihan ning salitang model. Ing model, mo po kabud endorser, mo kabud promoter ding produkto, lune ding model, ilapin detang taong pakyapusan. Retang tao na atin lang masanting a pamanugali at atin lang masanting a pangatao na itamo dapat tamong pakyapusan. Kaya neng kay rempong pengari arang sasabi, o teme pakyapusan ni kuya mo, o kabias nana, manigaral yang gusto, kabangi ka nakatamad. Ne, pakyapusan me. Modeli kuya na. O kaya po, karempong magobra. Neng kaya sabihan mo, o teme lawena na Mr. Santos, kasipag na, model employee. O kaya itamo pong mismo, pota pong sabihan tamo, ay buri kayong pakyapusan ining santong IT.
ay buri ken pakyapusan ining tao nga iti uling ya mayap yang tao. Kaya po, patse sinabi tamong model, aliwa mo po retang atilor king commercial, aliwa mo retang print ads model, at aliwa mo po retang akakit tamo ka rin kay katang Facebook. Noon ilapin detang taong pakyapusan tamo. Retang taong tatangalan tamo na sana maging kaugali tala. Ngayon nga do ngay tita mo po pag celebran taya, inka piyesta ng santo ninyo. At ining piyesta ngay ti, malapit siyang malapit kay katamo. Bakit? Kasi ining ka piyesta na iti, very Filipino ya. King Pilipinas siya mo po pag celebran. At iti, eya mo po kukwento na, o pag na ka, yung istorya tamo, bilang meto nga bansa, noon ay itiyapin niya yung umpisa na ning kay katamong kasalpantayanan Kristiyano king Pilipinas. Kaya po, anyang, kapilan niya kasi may discover in Philippines. May discover in Philippines, yung mag-aral. Kapilahan. Okay, April 14, 15, 21. Ne? O, bapay darang bet, balo na pa yung kayang history. O, kaya po, mag-umpisa po, kanita kalwa na nane. More than 500 years. Kaya po, ang Santo Papa, anyang 18th century, Pope Innocent XIII, gewane ing kapiestaan na ning kabanal-banala ng lagyu ning Ginu. At sinabi na, balang third Sunday of January, pag-celebran niya, ining kapiesta na iti. Kaya ing Holy See, ing pong Vatican, yung minutos kay katamo, na pag-celebran taya, ini pong maragol a kapiesta na iti, king Pilipinas. Bakit? Kasi anyang ing hari, King Humabon, ampoy Queen Juana, may binyagla. At naning regalong tinggapda, yapin niya ining imahin ning santo ninyo, kaya yapin iting pekamatuang diling imahin ning Ginu, natsuking Pilipinas City, akit tayo ka rin king Cebu, at iting pekamatuang diling debosyon king Ginu tamong Yesu Kristo. Kaya kaswelo tamo bilang meto nga Pilipino, only in the Philippines, yung selebrasyon ay ti. Kaya katang Ebanghelyo, rempong apostol na ning Ginu, iya kitnande, nining peka marangal dili, king kayaryaning banwa. Kaya king sapang bato, nining peka marangal dili, yun kayang peka marangal dili, kaya kayo kaya king sapang bato. Napagmaragul ning kayang sarili, o kaya bubuat ning kayang sarili. Makanyan la po reng apostol ning Ginu. Bakit ko nande ing Ginu ninong peka marangal dili kareng kayaryanan ning banwa. Ing peka marangal dili aliwa po yung mayor, aliwa po yung kapitan, aliwa po reng bisang manungkulan, ela po pari, o eskriba, o pariseo, o aliwareng disipulo, impong gewa ng model ning Ginu. Baluyo, ninong gewa ng model. O, pe patalakarane king karelang harapan ing metong aanak. Bakit pe patalakarane ining anak king harapan da? Bang kanita, pamakarinaya na la rin disipulos. Di pa patela rin disipulos. Nino ing pe kamarangal dili karela. Nining luklok king dani ng wanan ampong kayli na ning Ginu. At kanita, ready pong apostol ning Ginu, alayo pa man king kayaryana, pipapatenda na yung posisyon. Neng kay makanyan potang bayong alaling mayor, pipatenda na yung posisyon. Agyang naman mingkay king pisamban, pipapatenda mo naman yung posisyon. Kaya nung lalawin, tamo po, iti nga tayong kaburyanan ng tao
Nung makanan yung may posisyon, bang kanita iya mirangalya. Kaya po, bisa kayong maging marangal. Nga naning Ginoo. O, sasabihan ko kay kayo ngini, hanggang eko magbayo gali. Kalupaning anak kaiti. Nga na. Mapagkumbaba. Paratot. Eko miras king kayaryana ning banwa. Bali po na nung kingwa ng model ning Ginong anak. Eya po anak a mabanglo. Eya anak a malinis. Eya anak a cute. Lune, metong yang anak a mabulok. Itang mekyalong patingapon king Aldo. Babaw yung Aldo. At siya po, at neking kapalid. Ne, marusing. Kaya nung lawin tayo tapong kikatang picture, king TV. Makanya itsura. Ne? Mekad siguro ikaya po, darandaman niya pa po, itang salitang sapat. Kayo anak, ko pa sapat? Nanimburin ng sabyan ng sapat. O retang ating batchay na matuling. Kanyang anak. O, masapat ka nga na. Uling ya ka magdilo. O, salitang saping, baloy pa yung saping. Kinukoy na balo rin salitang saping. Potang sisipon ka, lulwaling sipon. Sorry for that word. Potang kay kanita. Pulisan mo yung sipon mo, itang mirasang gakene. O, at may mangina. Kaya pinitay saping. O, tayo nabalo yung saping, ginuko. O, makanya yung itsura yung anak. Ne? Itang anak, alang ragul. Alang pagmayabang. O, bali po niyang panahon na ning Ginoo, rempong anak, kanita, edo, tuturing tao. Again, King English translation ng Gospel tamo, nga na, He placed it in their midst. E na sinabing, i-place Him, nune it. Imbere sabihan niti, ining anak kay ti, ne? Yapinitang awsandang anawim, the poor of the Lord. Alayang pagmaragul, pagmayking biyena. At, nung deng babay kanita, second class citizen la, deng anak, third class la mo. Kaya po, reng anak kanita, ero man tuturing bilang bala mo tao eh. Ne? Kaya it, nga na. At kanita, gewane pang model ning Ginoo, reng pe kamarangal dili ilapin deng anak. O. At makanano ne pong ginamit model ning Ginoo. Keni pong acronym agawa ko. Tanda ng itang salitang child. Number ng sabyan ng salitang child. Ne? Confidence. Humility. Innocence, love, dependence, child. Ne? At nanimbo rin ang sabihan niti, mumuna, confidence. Patse sinabi tamong confidence, trust in God. Itang kikatamong tiwala king Diyos. Ikay po magtiwala ko pa po king Diyos. Pagtiwala ko pa king Diyos. Karakalataw ngayon na magtiwala king Diyos. Mapang magtiwala la ka rin magtinda kanya. Sisimbata keti, ila ka rin at yula. Magtiwala laking karelang at siyan. O, nung makanano lang kumabsi. Magtiwala taking nga pong Ginoo. Nung dempong tao, magtiwala laking nga pong Ginoo, reng tao sa pang bato, sasapaking pisambanta mo ne. O, kaya po, iniing mawawala po, kay katamo. Ngayon metong kanong problema, daring tao ngene, yapin itang kapikakunwan. Anxiety. Nino pong anxious kay katamo ngene. Kaya po kano, nung pilanlareng kay kang wrinkles king lupa, ilapin ding number daring kay kang anxiety. Bigsalamin na kayo po. Pilanlareng kay kayong wrinkles. Oh. Ne? Kaya kano po tang tutuwayang tao, dara kalya wrinkles kasi da kalya kapikakunwan.
Kaya pila na ako wrinkles. 59 na ako. Kaya po, nung lalawenta mo, rening anxieties ta nga reti, deti, uling eta magtiwala king Diyos, parati tang mikakuno, parati tang migaganaka. Nung lawen may nganak, alayang makanyan na pamanugali. Iya parati yang magtiwala, king kayang ikpa. Tandaan tamo yung Diyos, metong yang Diyos, metong yang tatang, metong yang provider. Bakit? Kasi nung lawen may Book of Genesis, gewa na pa ng Diyos yung ega naganak king yatu, bayo ne gewa yung tao. Bangkanita, i-provide na ing ega nagana ng Diyos king tao yung pamangailangan. Makanano tamong ibiye in confidence tamo king Diyos. Itang tiwala ta king Diyos. Kadwa, humility, kapag kumbaban. At naning ba rin ang sabihan ng kapag kumbaban, maging tutuking kay katang sarili. Balata mo yung kapag kumbaban, very wiking tao ngayon, very submissive ya. O alayang kwenta yung tao ngayon, kapag kumbabaya. Ali, yung ba rin sabihan ng kapag kumbaban, maging tutu kayo pa. Dakala tao ngayon plastic. Dakala tao ngayon makamaskra. Kaya rap may maili, kagulot mo, panyirana ka. Ela plastic detane. Ela bisang may bibiyaking katutuan. Karinganak, to see is what you get. Atang sasabi. Nung nangakakit mo, ilapin deta. Alalang kapag kunwari king karelang biye. Agyang ayarap me, kasi kanino yung anak, arapane. Pati marapya king Diyos, uling iya, tutuya. At siya pinitayang buri ng sabiyan, ning humility, yapining mabibiyeta king katutuan. Itang mabibiyeta mo, king pamagkunwari. Katlo, innocence. Purity of the heart. Nung lawenta kaila rin puso tamo, malinis la. Nung lawenta yung metong anak, bakit kaya innocenti? Yan ang sabihan ng innocenti ka, very naive ka, o kaya po, ala kang kamawang-muwang, ali. Nune, itang kalinisan ng kekang puso. Ka mananam sa maloob. Ka manyalikot sukal alub. Itamo po tang tutwa tamo, karakalta na sukal ne. Mo sukal king baleta mo, nunep sukal da rin puso tamo. Neng kay, ka marugwa kalbit. Patsaya kalbit da kami mimwa ka. Bala mo, manok kang may panganak. May pangibon, ginuko. Kaya po, at aliwa mo ita. Potang kay, lintik lang ang walang ganti nga tamo Nung lawin may anak. Potang makyalong niya makipateya. Pero kay ba nang may kipate, saguli iya, mamatawad siya. Kaya, ing metong anak, piniting kaya inisensya na. Katlo, love. Naniwaring lugod. Itang lugod dalawa, itang sweet sensation, sweet feelings. Aliway ta. Noon itang generosity of the heart. Kaya po, ing lugod ngayon at inyang bayong definition Love means ifs. Love means buts. At namburi kong sabihan kanita, I love you if you love me. I love you, but if you give what I want. Makanya niya yung lugod ngayon parating ating kondisyon. Ing metong anak, nung lawen nung lulugod siya, very generous siya. Very pure, ing lugod na. Kaya makaya malaring anak ulingakit mo, itang karelang lugod. At ing lugod da, iti without counting the cost.
ata mo ping sasabi. Uling very generous laking lugod da. At kalima, dependence. Magdepende ko paging Diyos. Number rin ang sabihan ng dependence to God. O, itang papag-guide ka paging apong Ginoo. Kalupa ning metong apengaring at yung kayang presensya, parati, eliwaitang atsuya, bangkanita, bawal na ka, o kaya parusana ka, nune, i-guide na ka king biye mo. Kalupa ning metong anak ka, magumpisa pang lalakad, turo na ka. O kaya itang anak ka magbike, magumpisa pa mo, ituro na ka, ning pengari mo. O neng potang matwata, na ita na bisang paturo. Mo ko pakialaman. Mo ko tuturo. Matwa na ako. Neng kay potang matwata na, kaya ta na buring pa, guide kingapong Ginoo. Kaya nung lalawin tamo po, yapin niya po, ingke katamong pagselebran ngini, tayo pagselebran ng Santo Niño, dun pagselebran tayo nga na kay Jesus. Bakit? Kasi, nga na ning Ginoo, king kikatang ebanghelyo, hanggang eko magbayo gali kalupa ning anak iti. At mapagkumbaba, eko miras king kayaryana ning Diyos. At nining model tamo, metong yang anak. Eya anak kamakayama, malinis, nune anak yang kalye, anak yang mabulok, babaw ngaldo, masapat, masaping. Anong pagmaragul king biye? At makanano tayong pakyapusan, tandanan tayo tang salitang child. At nanong na sabihan ng child? O confidence. O humility. Innocence. Love. Dependence. At yapin ita. Ingburin ng sabihan ning modelo. Happy Fiesta ng Santo Niño. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Talakata mo po ngini, ipasyag tayong kikatang kasalpantayanan, itangan po sa salpantaya po. King Diyos, ikpang may pantutu, lina lang kimbanwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugto nga ginutam, tengagli king upaya ng banal na Espiritu, nibayit kan Santa Maria Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipak king krus metet mikutkut, linipay karing mete, king katlungaldo, sinubliang mebye, pepay tasyaban mo makaluklukwa na ng Diyos, tikpang may pantutu. Pat karin magbalik yan naman keti, bang mukong karing mabiyang pong mate, sasalpantaya kuking banalay Espiritu, kin Santa Iglesia Katolika, kin pamisamak din santo, kin pangpatawa da rin kasalanan, kin pangasublirang miyading miyate, at kin biya alanganga. Amen. Manalangin tamo king ginutang Jesus, ang makaintindi kay katamo kambiyaning sablatang pamangailangan, at ngatang sumabi kaya Ginoo, pakiramdaman ming kay kang balayan, itangan po. Ginoo, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Jesus, panuwanan may ingkaya kang Inglesya, ipasyag na sana kimit mong kasimpian at kababan king ika ing magligtas ming Ginoo. Ama kanyan man, malapit ka ring anggang magdulap keka, manalangin keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Ginoo, panuwanan mo laring sablang anak, emo ipaintulot indeng pengarira o talaingat. Payimburi sandala o ituro keng dewakan. Manalangin keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Ginoo, panuwanan mo ring anggang kayanakan, kasyan mula at saupan, maging higit kawangis mo, kapamilitan ning maging taong pamibiyebe, emu bukod para king karelang sarili, nune para karing aliwa. Manalangin keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Ginoo, panuwanan me ing kaya kang bansa. Pamadalyan me ing balayan mong parating tapat kaya ka. Uling balo mo yung kaluguran mo kami.
ay payabot mong lingkapan milaring kalulu at dingmay na. At saupan mo keng matad katuwiran at kapayapan karing sabla. Manalangin kaya ka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman ming kaya kambalayan. Ginoo, panuwanan mo laring kaya kaming komunidad. Bustan mong mika pamin sa metong busalmi. Metong nga espiritu ning pamanggap king metong at metong. At kapatawaran potang magkamali kami. Manalangin kaya ka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman ming kaya kambalayan. Abetala ka rin panalangin tamo, rin kapasalamatan da rin lectors, 10 commentators, charismatic group Chema Samya, Temi T. Talansangan, Richard Chonayumul ning pagapitoong, para king malagwang kapaldanan ng Teofilo Ferrer, king kayang birthday, king makapasabaling kay Edwanan De Carlo Christine Ariem, Christian Edward Anesete, Jenny Magbuhos, para king kaladwa ng Jose Roman Sr., Jr., Antonio, Iluminada, Juanita Leandra, Lambert, Carlson Clarence, Russell, James, Domingo, Adelaida, Ener, Narciso, Rosa, Isayas, Dean, Leonardo, Alfredo, Jose, Potenciano, Marcel, Mateo, Amada, Jose, Trinidad, Teresita, Reynaldo, Maria Paz, Arnold, Diana, Bonifacio, Maria, Mario, Emilio, Angelina, Virginia, Francisca, Milagros, Demetrio, Maria, Clarita, Elvira, Federico, Candida, Crispin, Estelita, Ener, Paulo, Sara, Abrelia, Carlito, Panteleon, Remedios, Catalina Rodel, Alberto, Ampoy Amada. Panalangin tala, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman ming kaya kambalayan. Inipodwan tayong kikatamong sariling kapagnasan. O Ginoo, mayaping kayabera ka, papanatilyan mo kami, king lugod mo, ngini manggaman, king alanganga. Amen. Amen.
Purihin Diyos, beto sa kluban, kaya kang kaya pantinggap mi ting tinape, para kaya kami maginyang tinape ning biye. Purihin Diyos, kapilanman. Purihin Diyos, betes sa kloban kaya kang kaya pantingin mitingalak para kaya kami gawain inumaning kaladwa. Purihin Diyos, Purihin Diyos, kapilanman. kapilanman. Manalangin kayo kapatid, ng kakatamong dahon matanggapya, harapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sa ni Ginuy, tindang karinggamat mo, king ikapurit, kaligaya ni kayang lagyo, king kaya katamong kasaplalat ng mabilog na Santa Iglesia. O Diyos ay ikpami, kambeding puso ming mangat mong tula, ating mabiyeming kasalpantayanan, pagmasusyan mila, itingal do ning misteryo, ning banal na kayanakan ning anak mo, at meging tao yang kalupami, iting sakripisyo gagampanan na bilang karampatan, ap kapanyamban keka, lubos na kami sanang ilapit keka, itiaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi, Amen. ing ginuman tabeya ke kayo. At kaya ka ang tinuod, Itasyulareng pusuyo, makatas no king Ginuy, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. iti karapat dapat at Leping karapat matulid. dapat at matulid, sukat makakabos, lubos mayupaya. King pamagmasusi mi, kaniting banal a misteryo, panwalan mi kinging pakilala, ing mayakit akadyosan, inyang kimkumana, ing mayakit ming pangataw. Antimurin, yaing mi bayit bayo pa ing sablang panahon, migmulayang pepasakob, king mismong panahon, bang ing pangataw na, isubli na ing kaganapan, king sablang melalang at tausaning magbalik lalam ning pamagari mo. Ing taong dinayo na keka, dinayo na kami king kasalanan. Inyangini kambering sablang anghel, paporyanda kampong pasalamatan da ka, king mayubong kapag masusyan at ngaming pupuri. Banal, banal ka o Ginoo, Diyos malipaya, pat, uyay malwating labot, kingke, kang ligaya, o sana, kakatas-katasan, wanin daratang, king lagyo ning Ginoo, wanin daratang, king lagyo ning Ginoo. O sana, ing kakatas-katasan, wanin daratang, king lagyo ning Ginoo, wanin daratang, king
king lagyoning Ginoo. Ikapining banal o ikpa, ikay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagpadalampumi, papagbanalan mo laretingayin king ambuning espiritu mo. Bang para kay kami magawalang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daon ko sang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape. Pasalamat siya kay ka, piraso ne, binyene ka rin kayang disipulos at nga na, wananyiti, ikayungan at kananye, iting ka na akong katawan na midawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kingwaning kalis at pasabayang pasalamat keka. Binyene, ingkalis ka rin kayang disipulo at nga na kunanyiti kayo nga at minum kayo kaniti, uling iting kalis sing daya ko. Ting daya, ning bayi talanganggang tipan, amibubo para kay kayo at para ka rin sablang tao. Bang kanita, mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigagan nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Kekang krus at pagpingi, inamos mo kami. Ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas, ingyato. Yang ininganakan mo ikpaing kamatay at pamanyubli ng mebye ng anak mo, derami ang kekaiting tinapi ng biye, ampoing kalising kaligtasan, laiming pasalamatan keka, ing papalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, bang sumuyo keka. Ikami nga sanang misulo-sulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banal na Espiritu, kanakan mo ikpaing banalakapulungan mo, makalaganap king meto yato, bang bigyan ay peking lugod, kambenang Leo na kaya kaming Papa, i-Florentino yung kaya kaming Obispo, de sablang pari ang pong diakono, ating sablang susuyo king banal kapulungan mo. Kanakan mula naman din kapatid, miya minuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, king pangasubling mebe, idala mula rin sablang miyawan na biya king pakululo mo, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawon mo kamingang karapat dapat magkamit king belang hangga, bang kambe ning wana Birhen Maria ing donin Diyos, kambe ng San Jose aking esposo, kambe ring wanbong apostol, ating sablang banal. Ang bibibigay kalugod-lugod kay kaking kay kabaning panahon, poryandakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kay kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, higpang mayupayang tutu, kagumning banal ay Espiritu, paporyandakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. 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 Anak na katangan ning Diyos at meging anak tamo mo naman ning Diyos. Itangay ni manalangin taking ipatamo, karing king banwa, karing amanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Igpamingat banwa, datang
ke kami, ing kayarian mo, mi pamintuan niya ing loob mo. Ketiking yato at king banwa, mi pamintuan niya ing loob mo. King Mamatawad mi, kabus mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, baking kasaupaning kang pakalulo, parati king mi kaabusing kasalanan, at miligtas sa blang kaligaligan, kabang maninaya kabi kambening maligayang kapadaligan, king panyatang ni Yesu Kristong kaya kaming talabangabos. Uling ke kaing kayarian, ating kayo paya, ating ligaya, manggaman, kingalanang. Ginami Yesu Kristo, sinabi ka rin kayang apostoling kapayapan, lalakuan ko kaya kayong kapayapan ko babiyaw. Kaya kayo, emo sa balikdan din kaya kaming kasalanan, no nelawan ming kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, pamayapan may pong bilugan, nagpangking kaburian mo ikang mabibiyat magari, manggahamang kingalanganga. Amen. Kapayapaning Ginoo parati sanang manatili kaya kayong At kaya ka antimurin. pakita mo po ngining mikakame itong taking kapayapan. Kapayapan kaya kayong ampo, kapayapan, kapayapan. Tulungan mo kami, Kordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato. Kordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato. Ibigay mo kay kami, ibigay mo kay kami, ing kapayapan, biyemo ing kapayapan, ibiyemo kay kami, ing kapayapan, biyemo ing kapayapan.
Nyoing ginutang Yeso Kristo, nyoing Kordero ng Diyos, siyang milalakoking kasalanan ng yato, mapalat ang mayaw, singapuna ng Kordero. Ginoo, ako matampantanggap ka, ka, dapat agkas may umano mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, dala na katangan sana, King Bie Alanganga. Amen. Katawan ng Kristo. 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 Katawan ng Kristo.
Panalangin tamo. O Diyos, sa ikpami, kaniting Eucharistia, idolo mo yung danap mi, kambining anak mong bibait king Birhen Maria, pagdulapan mila sanang tuparan, kapilan man ing malakaburian, lain misa ng atalus, king ika, ing pamatulan mi, kabang susulong kami king edad, king kabyas na nampong grasya, itiaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi, Amen. agatang ko po rin sa blang anak, mong talakining ara, balang mabless, santala po rin anak. O. Kapa pong lalapit la rin anak king altar, pasalamatan tala po ring bigpakapagal. Metod na lamo po alas 3 nga abak. O ready pong decorations tang masanting. O, kita kayo anak. Kita kayo. Ken, yan. Kita ang lalam. O. O, palakpakan tala po, ready pong ginawa ka ring masanting tang dekorasyon. E kuya pa mo po kukunan, ne po. Ala pang kukwa. O mga puto lagamat, ding dinaklot ka rin eh. Kaya po, kumanyang kayo. Lipo, bibiro ko. O alita pa kukunan, ne, kasi ating pamumisa po tanggap panapon, ne. O ready pong grupo na rin kayo nakan, di Sili, di Derek, di Marco, ang pong atintang sinulog po na panimunan da Demico, ne. Thank you very much po ka rin pong sipagan da rin anak tamo king parokya tamo. Palakpakan tala po. Oh. Ang po po rin sablang miyembro na rin kakatang PPC, ang po rin pong sablang magmalasakit king kakatamo pong parokya. Thank you very much po sipagan nyo. Okay? Kaibat, pata pong alas 3, ating pong sinulog festival kay katamo. Ne, datang lapureng tao Margot, Deca, ang poreng parokya tamo, mag-street dance la. Nelinisan nyo naman din kayong street. O, potatin lang din at aso. O, lilakoy po, ne po. O, mag-umbisala ka rin kimpurukuno, papunta po Kenny. Kay Bat, na ano po. Thank you very much po. O, 3 p.m. la po itapot ang kikatamo pong kain celebration. Piyesta po ngayon ni King Nayon sa Clark, titambisang munta ka rin, ating pong palarong Pilipino, ang popong sinulog mo naman ang pong ati-atian. Kung nano pa. O, Kaibat. Nakalingwang ko na yan. Okay po. O. Sige, bless na no po rin anak. Ingkasaw pantamo at siyo king lagyuning ginu, amengawa king banwa, ampo king yato. Manalangin tamo. O ginu, padalanan mi ing balang metong king kayanakan at siyo king pangako ning ganapangap tao. Inyabiryan ming maging tao ing anak mong pakamalan. Pepadalanan miya naman king kayanakan at inyang megumpisana ing misyuna, pepalapitan nala ring anak at benendisyonan nila. Adwan ming bendisyonan mo rin ng anak at papagbanalan mula, antabayanan mula, king panyulong da, king pamikatawan ng po, king ketuan, king sao da rin pengakuda, at king kapulungan mo, akwa misa ng apalabungan, ampong apapamungan. Na paman inggelingan, king pamisip, kapilululo, ampong katawan, apigkalob mo karela. Itiyaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pota pong kaiba ng final blessing, mamiya kami pong kendi kareng anak. Po anak kaisip ne. Diyos ko, nang kayo mo muna la pareng anak kaisip. Reta mo po nga nakatsuketi banta pagkasala po. Aluay po retang, ay nga po ko walaya. Gino ko.
Nepo. O anak, magpila kayong adwa. Samasan nyo rin nga anak ka rin eh. Alika rin ka rin. Tipa kayo. PPC President. Kayo rin nga anak. Adwang pila. Okay, Rene po nga siya resta mo. May, samasan nyo rin nga anak. Magpila lang adwa. Nak. O, magpila ko ang adwa anak. O, sige. 2. Anong oras? Okay. Pota po ng alas 3 sa tintang prosesyon. Kaya beda po rin sinunog dancers tamo. Idalayo rin kayo pong Santo Niño ne. Kaya betala po king prosesyon tamo, re Santo Niño tamo. Okay? O sige. O, ingino manatili kay kayo. At Kaya kaka siya ang may paing tumurin. tutungig pa. Ang poing anak, ang poing banare, Espiritu. Amen. Amen. Ing misa mi daw ne, may tadaking kapayapa na lugod kang Kristo. Salamat, King Diyos. Viva Pit Senyor! Viva